ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi ba Sura TV 1. Nizera ko ibintu birimo biragenda polampola. Yes, congratulations kuri polisi y'u Rwanda, yerekanye intwaro zidasanzwe ndetse ubwacu itangazamakuru turatunguwe. Uti rero bafite izihe ntwaro? Ubonye robo zidasanzwe zishobora kurasa ndetse no gutahura ibisasu, robo zigenda nk'imbwa ndetse robo zikoresha indege zidasanzwe, drone z'ubwoko bwose ndetse n'ibindi bitandukanye. Nge rero simisha ukuri, hari abatangiye kwandika muri komenti bambwira bati ariko uziko izi ntwaro hari igihugu nzi navuze n'igisirikare cyacyo kitabasha no kugaragaza izi ntwaro. Nk'abantu mwe rwose, polisi y'u Rwanda yerekanye ibintu bidasanzwe hano igishari rwose, robo rwose zigenda nk'imbwa, ni za robo abashinwa baherutse kumurika, n'ibindi bitwaro bidasanzwe ndetse n'intwaro rwose. Abantu benshi bari kwibaza bati ese ni igisirikare cyangwa ni polisi? Reka mbareke mwihere ijisho umupolisi agenda adusobanurira byinshi kuri izi ntwaro polisi y'u Rwanda igaragaje igishari. Yinjira mu biti ikabasha kumenya ngo harimo umuntu, yewe ikaba yaguha n'umubare w'abantu. Ibyo mubona hangaha hariho imbwa iri mu ishusho ya robot cyangwa robot. Ni imbwa ifite ubushobozi bwo gutahura ahantu niba ari mu nzu, mu kibuga cyangwa ahandi hantu hariho hose hari imyuka ishobora guhumanya ndetse n'ibikoresho bishobora guturika bikangiza ubuzima bw'abantu. Ifite ububasha bwo gutambutsa amakuru akagera ku babishinzwe bari ahantu hitegeye cyangwa kure, ndetse ikabasha no gukoreshwa nta muntu uyegereye, iyo ibasha kwikoresha aho iri. Ni robo mwona yitwa ngo EOD robot cyangwa explosive ordnance disposal. Ubwo ngubwo ni ibintu biturika. Yo ifite ubushobozi bwo kubiburizamo ntibiturike ndetse ikabisenya. Ikitabashije gusenya iragifata igashyira muri ya container, bomb container, ibasha kukibika ndetse kikanasenyerwamo mu buryo butangije ibidukikije cyangwa abantu. Iyi ni zimwe mu ndege zikoreshwa na polisi mu rwego rwo gucunga umutekano, cyane cyane gucunga umutekano uri mu kirere. Mu kirere indege ibasha kubona ahantu hanini umuntu atabona ari ku butaka. Ibasha rero gukora patrol y'ijoro n'amanywa. Ubwo nivuga nijoro nuko ifite ibikoresho byabugenewe byo kureba ahantu hose, none nijoro niho bari mu mwijima. Ikindi ibasha gukurikirana ibikorwa byo byose bibera hasi ku butaka, ndetse no kuba urimo yatanga amakuru ahabugenewe ku kibazo gikenewe ko abari hasi ku butaka bagerayo bagatanga utabazi cyangwa bagakora intervention ikenewe. Izi ngizi ni indege zimenyerewe nk'indege zitwa indege zitagira abapilote cyangwa se mu rurimi rw'amahanga drones. Dufite ibyiciro bigiye bitandukanye. Hari izi ngizi mureba nini. Izi ngizi ni zikora zicunga umutekano ahantu kure y'umuntu uzikoresha. Zifite ubushobozi bwo kugenda kilometero 100 ku isaha, zishobora no kuba zamara mu kirere amasaha agera kuri 4. Hari izindi ziri hari inyuma, zo nazo zifite iryo koranabuhanga, ariko zo zikora igihe gito, zishobora kugeza ku minota 50 ziri mu kirere. Umuntu nubwo yaba ari munsi y'ibiti, kamera yazo yinjira mu biti ikabasha kumenya ngo harimo umuntu, yewe ikaba yaguha. Ni muri stand turerekana bimwe mu bikoresho bya polisi byifashishwa n'ishami rya polisi rishinzwe gutanga ibizamini n'impushya zo gutwara ibinyabiziga. Tukaba cyane turi kugaragaza ikoranabuhanga twifashisha kugira ngo tubashe kwihutisha serivisi duha abatuye u Rwanda bifuza kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga. Gukora ikizamini, gukosorwa ukabona amanota, kuwatsinze akaba yanakwishyura, bishobora gukorwa mu gihe kiri munsi y'isaha imwe. So iyi system iri muri simulator imeze kimwe n'iri mu modoka. Ibi ni bimwe mu bikoresho bikoreshwa n'ishami rya polisi ishinzwe gucunga umutekano mu buryo bwa rusange, twita SIF cyangwa mu magambo arambuye y'indimi z'amahanga Special Intervention Force. Harimo ibikoresho byifashishwa mu rwego rw'ubutabazi gutwara abapolisi, ariko bikaba byanifashisha mu rwego rwo kuyobora ibikorwa bya polisi operation cyangwa coordination. Bitanga ubwirinzi buhagije ku bantu babirimo, ubwirinzi bututse ku masasu cyangwa n'ibindi bikoresho bikoreshwa umuriro. Izi zo zikoreshwa n'abakunze kwitwa SWAT, na babandi bakora ubutabazi budasanzwe mu nyubako ndende cyangwa ahantu babasha gukoresha izi nzego mubona kugera ahantu hejuru kure mu bikorwa bitandukanye. Mu bikoresho byifashishwa n'ishami rya polisi ricunga umutekano hifashishijwe imbwa. Ariko by'umwihariko uyu munsi icy'ingenzi tugaragariza abanyarwanda nuko uyu munsi ishami rifite ubushobozi bwo kubwaguza ibi bwana bikarerwa, bigakura, bigatozwa gutahura explosives, bikatozwa gutahura
ibiyobyabwenge ndetse bikanatozwa imibanire y'imbwa n'abantu ndetse n'imbwa ngenzi zazo. Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa n'ishami rya polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda. Ibi bikoresho bigaragara hafi mu gihugu hose ku mihanda yo mu Rwanda. Icyo kinyabiziga gifite control. Wowe wari wambaye umukandara, ese wowe ubwawe wari ufite telefone mu ntoki ugenda uvuga? Ibinyabiziga rero uretse no kuba bifite ikoranabuhanga ryifashishwa mu rwego rwo gutahura, gukurikirana no kubika amakuru ajyanye n'ubugizi bwa nabi cyangwa andi makosa mu muhanda, ni imodoka zinifashishwa no mu kazi gasanzwe ka operation gasanzwe mu muhanda yo mu mujyi wa Kigali no hanze y'umujyi wa Kigali. Ni ishami rya polisi rishinzwe gusuzuma ibinyabiziga. Muri rusange dufite amasantere dusunzumiramo ibinyabiziga mu ntara zose z'igihugu. Iyi rero mubona hano ni imashini ikoreshwa mu gusuzuma ibinyabiziga ariko igendanwa. Twifashisha mu bice tudafitemo amasantere dusuzuma ku buryo bwa buri munsi. Ibi ni bimwe mu bikoresho bikoreshwa n'ishami rya polisi rishinzwe gucunga umutekano ahahuriye abantu benshi, cyane cyane mu mikino, mu birori, inama, kugira ngo abo bantu binjira aho ngaho bari buhure muri icyo gikorwa babashe gutekana ndetse ntihaze kubamo wabangamira undi mu rwego rw'umutekano. Ni ibikoresho bifite ububasha n'ubushobozi butandukanye, ubutabazi no kurwanya inkongi y'umuriro. Ni ibikoresho bifite ububasha n'ubushobozi butandukanye, ariko navuga ko bikora akazi kamwe bigatandukana mu bushobozi aho bibasha kugera. Mu gikoresho mubona kino kinyabiziga kibasha kuzamura n'urwego rukagera ahantu hejuru nko muri etage ya 22. Aho hantu hejuru iyo hari umuriro ibasha kuzimya, ariko kabasha no gutabara abantu bashobora kuba bahezemo kubera inkongi y'umuriro yafashwe iri muri ibyo bice. Iyi ni crane machine tuyifashisha mu gihe cyo kwimura ibintu biremereye tubikora mu mwanya umwe tubishyira mu wundi mwanya, ikadufasha nanone mu gihe habaye impanuka, aho haba hari impanuka ku binyabiziga binini amakamyo, icyo gihe turayifashisha tukatubasha gukura iyo kamyo mu muhanda. Ibikoresho mubona ni bimwe mu bikoresho byifashishwa n'ishami polisi rishinzwe gucunga umutekano mu mazi, Police Marine. Murabona bumwe mu bwato bukoreshwa mu biyaga ndetse no mu migezi itandukanye hirya no hino mu gihugu, ariko bunakozwe ku buryo bwihuta bugenda birometero 93 ku isaha. Ubyo bisagira ngo ni igihe gito, ariko mu mazi ni umuvuduko uhagije kuba watabara umuntu wari wese uri mu kaga. Ni ubwato bwifashishwa mu gucunga umutekano mu mazi, ubwo ni patrol ya nijoro n'amanywa. Birumvikana ko ifite ibikoresho bifasha nijoro kuba babona aho bagiye n'icyo bashaka. Bwifashishwa mu butabazi, ari abantu barohamye, ari ibintu byarohamye, ndetse no gutwara babandi babasha kujya mu mazi bakibira bakajya gukora ubutabazi bwo munsi y'amazi. Kandi bunakoreshwa no gufara bwakoreshwa mu buryo bunafashishwa mu buryo bwa transport, aho bushobora gutwara abapolisi bava ahantu hamwe bajya ahandi. Iyi ni incident management system idufasha kumenya uko umutekano uhagaze mu gihugu, ikadufasha kumenya ubwiganze bwa buri incident aho buherereye mu gihugu, ikanadufasha kumenya uko dushobora gutanga ubutabazi bwihuse kuri iyo incident yabereye ahantu runaka. Icyo cya kabiri nicyo mubona cyerekana hifashishijwe map, ikerekana ubwiganze bwa buri incident ku gice kiganjeho iyo incident. Ibyo bigatuma habaho ingamba zifatwa mu kugabanya izo incident zibera muri ako gace. Kuri iki gice cya gatatu cyerekana resources za Rwanda National Police, kikanafasha mu gukora ubutabazi bwihuse, aho iyo incident ibaye ako kanya systeme imenya ifasha operator kohereza kureba ikinyabiziga kiri hafi bitewe n'ubwoko bwa incident, ikahita yoherezayo icyo kinyabiziga kugira ngo gikore ubutabazi bwihuse. Nk'urugero habaye nk'inkongi y'umuriro, ako kanya systeme itayerekana imodoka ya fire truck iri hafi, bigatuma habaho ubutabazi bwihuse.